o Samoa e Sene TV mai ia na sa o o na tamua. Pamatai ne ona mata I tu e tangata palo tole I tu malo ngā ngai fo maunga numera lua. Po ai se o le asu I tu langa I le fio ngā ma ele pa I awa yona lea na tau avea mai le tofi o le I tu malo sa I tu malo. I le mawai ai o le tausanga e tasi o le nofo inga mua mua. E tu wai le malo o le sunga wa ele, ai u amata na whaata atia na komiti ngalue, mo le whaangaio I no le miliona ta la lo na I tu malo. Na ia sauno ai a o soifua, o lo tiltilo e whaangaio I mai lalo I sa fune le ofisa mo le amata ngaio ati nae, ma vava ai ai le anga I lumanai. O ana komiti mai afio anga I le I whainga ta la wa fo'i ona Vili, ai mai se ai, o le afio anga o sa maunga I le ato le fase fulu ana palota na mau atu ai. Ai o ave iai lana whaata ua I tangata uma lava o le itu malo, ina ia tofu sia uma mati nae, e manuia I le poloketi miliona ta la. Na ia fola fo ili whai o se awala ta vale fau, e so o tua ili whangoa li I paia, o le vae na o le se fulu minute le umi, o le isi o na mana onga, o taati ai o le toe whaafo iane o ele ngā lue o le itu malo I olongongo. Sa iai le papovi ele westete, o ta aloa umana povi masa moli ai fo e falpui nisi o tangata paloto le itu malo I le whaatama I ina o povi le westete I tausanga umawai. Ma le toe whaalele iai o le falmai o lo anga iai lona itu malo e au fiai ma isi itu malo e tolu ngā ngai maunga ngā ngai fu maunga tasi numera lua ma le numera tolu. Whaatasi ai ma awala ai maise o le suavai e le io o lava iai ia le paipa I le tele o ainga o le itu malo o maouta no fuanga. E o mai nei, o mai tawina, le sua matamuli o nisi o matai longa o lo fia tau vā peitai, o amata o na mata ia nisi o suafa, mai o le afa ailo atu ya tātou tala o iluma. O tali ai se li poti le tamai o afianga o Samoa le COVID. Ai o lo wha mawina le tau fio se pepe tasi tau sangal matua le potu tinga aina, o le falma I tele mto tua ya afianga o le limonia so tanga le COVID sfuluiva. I le whatal noanga le tio polinsia ma le whaaulo le whalmai o tamaiti. E ui o lo whaano fo esea I le fale, le sunga pali I Dr. Tito Kamu. Na ia wha maonia o lo whaia whiuta na inga ma le whalmai tamaiti New Zealand. I le tonga fitinga o le pepe lea. E tolu aso o tūlanga tinga aina ai. Ai o wha solo ina iai suinga peitai. O lo o iai lava a fianga. O le limonia I lana tala e a fiai a la ea o le mama. Maafu ai le tale, vevela o le wha maalili. Ma whainga tae o na manava a fuai foi ona o siama wa sawa tu I tonu. Ele o lava tā pena al whalmai tele o tupua tam se me o le mto tue tonga fiti ngā se COVID ma nisi ngā se e tau fia tu I potu ti ngā ina o le whalmai po le ICU I le whaateleina o tangata fia I le COVID. E na o le tolu fo mai o le vai ngase I Samoa mana soa tau e tolua. O lo iai fo I man wha aupoponga o tangata whai ngā ruenga pe o fo mai mtau te soi fua e silia le lima se fulua fia il siama, ma le toa lima o fo mai u whaano fo esea. O popolenga na o le sui prestene o le asosio fo mai le sunga pali I Dr. Tito Kamu, o ia fo I o lo whauru I elfal mai o tamaiti, e se whaatala noanga ma le tio polensia na ia saunoa o le alofa lava o le atua lo lavea ia I Samoa, fua I le au whai o tangata I potu ti ngaina. Na ia ta ua o fo mai o le vai moe lea e to tolu o iei nei, o lo taita e Dr. Pesamino po mau, ma isi foma e to lua lo lato ngā lue whatasi. O se popolenga le nā lo o iei nei, mai ua tāl sangai nā I le mta ngā lue ngol sui fua maloloina. Le au mai o nisi foma I wha apitoa I efso soani le taimi o wha mai tele. Na ia wha amnatu mai foi, e iei foi singa se mana umi ai o na whaia tautonga. Ai le ma whaia o na wha moe le whala mai ato le nā o le tonu foma I o iei nei. O lo wha anofo se ai nei le sunga pali I lona ainga, mo le se fulu aso ina ua mawane la na suenga o ia tau avel sia mol COVID. O lantala o fo mai matau se soifua I le mela e iai e se fulu lava aso e whanofo e se ai pe apisia ma toe fo ia tue whai ngāruenga talu le uti o fo mai matau se soifua. O le lato tiute le na o se ngāruenga mo lato. O lato vala au lia mai le mawhai foi o na ialu e se ai mai le tautonga wha mai ai mai se lava il taimile nei ua matua mana o mia lava fo mai. Il fon tangam tu stala tauluaina sau no ai sui faton silon tanga luengol sui fua maloloina tanga loa Dr. Robert Thompson. O le fatupla I ol faitau tangata afia o se popolenga le el komiti ngalue mal komiti al vaengo falamlave tu fa fosei
ma atofa ai vaenga e whai ngā luenga ina ia whaawa waipea le iai o tangata e whaatino ngā luenga i teimi mina o miai. O whaamalolo le tu maua i nei le tasi o li whai ngā luenga le mta ngā luenga o ngā luenga whela o inga ma ngā luenga te tele le malo. O le ali whai ngā luenga sa ngā lue i tutono o le vaenga e asia sia fale o Lacy Building Inspector ale mta ngā luenga. O lua ina e vai aso talo na whaamalolo le li ofisa ina ua iaini mo le mau ma whaasea na taunu watu le mta ngā luenga o tuua iai le a fwoi tangata whai ngā luenga. O le amatanga o le vai aso le fwoi na watuai tātou tala le whaamutai o le kon kalatia le sa avea ma ofisa sili o mta ngā luenga le sunga mange le hou viali peitai. O le fo u fa malolo mai le sili ofisa ma tātou fisilingi ai lo le fionga minister mta ngā luenga olo a foa fitiva ai i le fa malolo ai fo i o lea tangata ofisa o lana mta ngā luenga peitai isa ilinga tātou o tamua o lo mawai mo li mawane le ainga e ana se tālu sanga mo le pēmita le fale o le tātou tongi leo se tupe faita wafetala i tu stupe a le li asi fale le mta ngā luenga ai loa ane o le tau o le pēmita o le fale e na o le tolu se lau tā la. O lo whai ai nei se suenga wha loto i fale le mta ngā luenga o ngā luenga ai wha malolo le tu maule li ofisa mai tawina o tangata whai ngā luenga le malo a wha maonia se soli tu la fono e wha sala tupe e awheta la ma isi ai a inga fua i le soli tu la fono o wha maonia. Ai talalata mai o le pepesi ai tu o le siama koviti talu mai le aso fitu le aso tofi o le vai e sonei. O whao popo ai i lunga tangata fau o si itia nei le lua se la wonu sfutolu. Mau o atua i le tolu wa fe lua se la wonu sfulu le a whai ato i la to wa fia talu mai o na sao i tu o le siama le aso su fitu o mati. Peitai, to e afe fitu se lau se fulu lua o lo mamai pea i le taiminei po lo o la i le siama. E to iwa i la tolo tau fia i le falmai tele mto tua, iwa ono pasene o le atunu ulau tele ua pe sia o lo nonofo i upolu, fa pasene o i la to o au mau i savai. Ai o lo tu mau pele le ai ustasi ufa mau ina le PC al koviti i manono tai ma apoli matai. O le awhai o suenga na whaia, fa o ngā mo le atunu ue luas fulu i wafe ono se lau tolu fulu. Ai fa mau maungan tanga luenga, o whailoa i eiva fitu te simaleono pasene o Samoa e ngamaa mo le tui pui ua uma po ua maea o na whai o latou tui mua. Fitu tasi te simaleiva pasene ua uma o latou tui lona lua. O le a whai ato i latou e sulvalu tau sanga malunga atu le matua ua maea o latou tui wha popo e fas fulu valuafe fas e lau fitu sfulu. O lo tu maulava i le na o le tonu maliu e so tanga i le koviti. E leisesi na maliu i tono lusu whai tu la watua nai. Leisesi o tinga ina il taiminei vanga na le to aiva o lo nofo tau fia whanau fo ese ai whalma i tele im to tua. Tēnei ki mai pia na sa o kōkonga o nā tamua. So,